Napad za +6 i dalje traje nada za Hrvate. Srna. Neverovatno je da ovako dobro kombinuju bekovi Hrvatske, da Francuska ne može ništa. Eto u Hrvatskoj, kako pogađa sada Ivan Martinović, ukršta za Maraša, kakav je ovo pogodak Maraš. Nema šta, sada je već samopouzdanje poraslo do te mere. Martinović, kakav potis. Kakva minijatura, 26-21, jako važan napad, Srna, gubi balans, Martinović, šta je pogodio? Kakva golčina Ivana Martinovića, ovo je neverovatno, upravo tako. Mem pokušat će Kunku, popravlja sebi ugao, skida ovo Kuzmanović. A možda će Francuzi sada praviti pritisak da se pregleda snimak. Ako budu poštovali kriterijum Nemci, ovo bi trebalo da bude crveni karton za Marina Jelenića. I onda dva igrača? Ne. 2 minuta. 2 minuta isključenja. Pa, ako ćemo iskreno, vrlo lako je moglo biti direktan crveni karton. Karačić šutira i pogađa Igor Karačić. Kakav moment za prvi gol, neverovatno. Ne stiže lopta do gola, Kuzmanović vodi. Kakva sekvenca sada, Francuzi primaju gol sa 2 igrača više, a ne postižu pogodak. Fabregas je morao oštrije. U teoriji, poštovani gledaoci, Francuzi mogu da se vrate. Da, ima vremena što se toga tiče. Šipić, to bi trebalo da bude to, ali sačekajmo još malo. 31-27, Hrvatska ima ogromnih +4. Thibaut Brie ispušta loptu, srećno ona dolazi do Matija Grebija, ovo skida Kuzmanović i lopta odlazi u gol out. Kada podvučemo crtu, sve na stranu, ovo je potpuno zasluženo. Francuzi neka prilože žalbu na suđenje, neka izdvoje sve ključne situacije. Grebi pogađa 31-28, Hrvatska igra finale jednog velikog takmičenja, prvi put od 2020. Dalje idu Hrvati. Mislim da ih do kraja čeka možda i nepremostiva prepreka, ali sačekajmo, vidjet ćemo. Potpuno zaslužena pobjeda jer su od samog starta utakmice nametnuli svoj tempo, igrali sa karakterom, igrali sa srcem.